Pozdrav ljudi, današnji video klipu odradit ću challenge izazov, to jest izdržaj u polučuču. Potrebno je izdržati što više, ovo možete raditi i kod kuće kao statičku snagu, to jest poboljše dosta gluteus, quadriceps. Teža je varijanta ako zavisi sve, ako imate jači gluteus, onda možete ići znači ovako. Ako imate jači quadriceps, onda možete ići ispred. Idemo sad, tako pokušati izdržati što više i idemo. Znači, ne smije se držati rukama za noge.
Lipa, dobro, pozdrav.